Pahlawan Aceh gigih silupah gelet penjajah musuh agama rincungan tumbak kampak geasa lumbing tring teplah gecu ke sudah pahlawan tak lebehangan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelupa fi sabilillah bela agama fi sabilillah bela agama ditengku syik diciro berhasil pah gelet penjajah sempoan Tuhan pidingan Garut busut selawah sampai gelangkah ukuta raja Panglima polim alim ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tunku Hashim pi berhasil pah Luhnyan metua imum numbata Luhnyan metua imum lumbata ditungku Umar jinolon pegah jujur daerah geprang Belanda hingga saboh janggopnyan menyerah duduk geubah lawan nom temang temacutnya adin yakin ngan siwa pantang menyerah ni bak Belanda duda di temele sitra jua kedih dipinah Sumadang Jawa kedih dipinah Sumadang Jawa dicut mutia setia lupa pahlawan megah Aceh Utara leuh syahid lako dudo gemina hangge menyerah ni bak Belanda di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megah Cut Ali muda nya Ali daya di lemno megah turut perintah bak perang Belanda turut perintah bak perang Belanda letak nom lain yakin silepah pahlawan megah Aceh mulia semangat suci fisabilillah hendak ba Allah nangro merdeka wahai bangsa lon kaum yang
dawa tak pegat nang kros sampai berceda. Ingat sejarah pahlawan bangsa, ingat sejarah pahlawan bangsa. Pahlawan Aceh gigih silpa, pahlawan megah Aceh Utara semangat suci fisabilillah hendak